Dobar dan svima i dobrodošli na konferenciju Legati arhitekture i veliko hvala svim učesnicima i učesnicama kao i gostima koji su se odazvali našem pozivu. Trodnevna konferencija Legati arhitekture glavni je događaj Nedelje arhitekture u okviru aktuelnog 5. kaleidoskopa kulture, najboljeg evropskog trend brenda u oblasti kulture. Upravo taj je jedan od najznačajnijih projekata Evropske prestonice kulture koji pretenduje da bude programski legat u okviru ove trodnevne konferencije otvara pitanje prostornih legata. Veliko nam je zadovoljstvo što će Legati arhitekture sve do 8. septembra okupiti evropske i domaće stručnjake na temu kulturnog nasleđa i arhitekture i promišljanja novih praksi i metodologije. Kako je to Novi Sad učinio u okviru projekta Evropske prestonice kulture i koliko te nove prakse arhitekture odgovaraju evropskom nivou i evropskim primjerima, to ćemo vidjeti u naredna 3 dana. Najpre danas u okviru ovog uvodnog panela, a zatim i u naredna 2 dana kada će se po 2 panela baviti najznačajnijim infrastrukturnim projektima Evropske prestonice kulture. U okviru ovog uvodnog panela najpre će vam se obratiti direktor Fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture, Nemanja Milenković, koji će upravo predstaviti arhitektonsku metodologiju kojom se Novi Sad vodio i kako je time postao primer i za druge gradove, a zatim i arhitekta, saradnik na projektu Evropske prestonice kulture u Rijeci 2020. godine, Idis Surato, koji će nam prezentovati projekat Fium Fantastica, koji je izlagan na Venecijanskom bijenalu 2021. godine, kao jedan od rezultata rada na Evropskoj prestonici kulture Rijeka 2020. Važna informacija je da će na kraju biti i prostora za pitanja publike, a sada predajem reč gospodinu Nemanji Milenkoviću. Dobar dan, dobrodošli na Kaleidoskop kulture, dobrodošli na najbolji evropski trend brend u oblasti kulture. Posle 4 lepa dana otvaranja i najveće smotre umetničke produkcije u ovom delu Evrope, ponovo se okupljamo u distriktu, sada obnovljenom prostoru radionice. Pripala mi je čast i naravno zadovoljstvo da otvorimo ovu prvu nedelju, nedelju arhitekture, iza koje će potom slediti i nedelja izvođačke umetnosti, potom književnosti, vizualne umetnosti i konačno primenjene umetnosti u 5. nedelji. U nedelji arhitekture okupili smo se u Novom Sadu, Evropskoj prestonici kulture, nama dragi goste i eksperte iz cele Evrope, regiona, Srbije i Novog Sada. U naredna 3 dana, kao što je to moja saradnica Milana i napomenula, pričat ćemo o prostornim legatima Evropske prestonice kulture kroz retrospektivu određenu, razmenu ideje i iskustava i nekom vrstom smernica za dalji razvoj. Također govorit ćemo o tome šta je urađeno u Novom Sadu kao Evropskoj prestonici kulture u legatskom smislu, kako, što je možda i najbitnije, ali i kako se to odnosi prema evropskoj praksi u sličnim projektima. Zato zašto smo želi baš da se na taj način i tom temom bavimo? Da u svom gotovo, čini mi se, nekom šopenhauerskom toku od ismevanja i kritike ne uđemo olako u podrazumevanje, jer prostori za kulturu po svom obimu zaštite, kvalitetu, brzini obnove i razvoja sadržaja u njima prevazilaze sve naše zaista snove iz 2015. godine kada smo se kandidovali za titulu Evropske prestonice kulture. To je sada činjenica koja će ostati zapisana u istoriji grada, jer nikada nešto ranije pre se nije dogodilo na taj način. Ne samo što je time prekinuta gotovo 80-godišnja pod znacima navodnika tradicija urbicida Novog Sada, već su ova obnovljena novoizgrađena središta kulture postali svetionici za dalje i nekako način na kojima ćemo i za ostale stvari imati isti pristup. Time smo pokazali da možemo kad hoćemo i da to može da bude primjer, kao što sam pomenuo, i za dalje inicijative. Uz to, najposećeniji programi kulture bili su oni upravo inovativni momenti u kojima smo povezivali prostore i programe. Daću samo neke primjere, a koji su se naravno odnosili, kad kažem prostore, na nama značajnu arhitekturu i nasleđe koje je iza nas. Pre svega to je Korzo, nekadašnje kultno šetalište Novosađana, koje je postalo gotovo tradicionalno mesto za izvođenje vrhunske klasične muzike na otvorenom prostoru. Iskoristim također priliku da vas pozovem u subotu u 20 časova i 22 minuta na nastup velikog virtuoza violine Julijana Rahlena sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom pod dirigentskom palicom Aleksandra Markovića i da ponovo na bulevaru Mihajla Pupina kod Dunavske banove, tog arhitektonskog dragulja Novog Sada, prikažemo svu njegovu lepotu koje Fejdon, vodeći svetski izdavač umetnosti i arhitekturi, uvrstio među najznačajnije građevine 20. veka u svetu, svrstaši time arhitektu Dragišu Brašovna kao pionire moderne arhitekture. Zahvaljujući ovoj dragocenoj informaciji, koju sam nesebično dobio od arhitekte Darija
Čupića, a ovom prilikom mu se i javno zahvaljujem na tome. Ova dosta skrivena informacija i podatak postala je javna i trajna, dostupna na uzbudljivoj hronologiji Novog Sada na pozorišnom trgu, obnovljenom pozorišnom trgu. Što više, Banovu smo dodatno želi da istaknemo upravo i na samom svečanom otvaranju Evropske prestonice kulture, a u okviru dočeka jedinstvene umetničkoj proslavi 2 nove godine u Evropi. Tokom neponovljivog umetničkog antispektakla, kako ga je sam nazvao reditelj avangardni Dragan Živodinov, takozvani Dunavski brod Lađa bila je veličanstveni ravnopravni akter sa svim umetnicima koji su nastupali oko nje, ako smem tako da kažem. Potom pomenuću Studio M, kao domaćinu nesvakidašnje izuzetno posećene izložbe Vreme Vasiljena, koji dalje je otvorena za javnost, zgrade i hala Novosadskog sajma, posvećenog književnosti sa sobama duša, Petrojanske tvrđave, prostora za izvođenje najznačajnijeg koncerta klasične muzike ove godine u svetu, izvođenjem 9. Beethovenove simfonije sa 2 simfonijska orkestra i akademskim horom, preko 200 muzičara. Pritom, iako je, kao što sam i tako dalje, da ne navodim sad sve, ali kao što je sve ovo navedeno i vredno je hvale, ovo svakako nije hvalospev, svakako ne fondaciji, jer ovakav podvig, često kažem i čudo u vremenu korone, od marta još nekim stvarima, nestabilnostima, pripada upravo kulturi zajedništva, što je jedna od važnih odlika i ovog 5. kaleidoskopa kulture, koji tu kulturu zajedništva i baštini. Fondacija je zapravo bila most i još uvek jeste između najrazličitijih uprava. Uprave za imovinu, građevinsko zemljište, investicije, uprave za kulturu, uprave za obrazovanje nekim drugim upravama, zatim Zavoda za zaštitu spomenika, Društva arhitekata Novog Sada, muzičke škole, urbanizma, projektanata, nevladinih organizacija poput Almašana i mnogih drugih koji su zavredili samo jednu veliku reč hvala, a to se odnosi na meni drage kolege iz Fondacije arhitekte Anu Stankov i Dušana Stvanovića, koji su zaista u ovome nesebično učestvovali. Nije bilo lako ni svim ovim akterima sa nama, a nije bilo lako ni nama sa njima, ali da je lako, to bi mogao svako. A ovo jeste, po mom subjektivnom uverenju, moguća istorijska prekretnica za arhitektonski razvoj i imidž grada Novog Sada. I zato što svi mi skupa, gore navedeni zajedno s građanima Novog Sada, kao malo koji naši preci, dobili smo priliku da to učinimo. A ta mogućnost ne znači samo dar, već pre svega odgovornost. Upravo zato, slobodan sam da vam dam jednu metaforičku, malo drugačiju perspektivu svega ovo sa nekih 15.000 metara, odnosno kada se vozite avionom nije isto kada ste na pisti i kada ste u oblacima. Zato što ovo ću vam preneti ne kao arhitekta, već kao istoričar svoje neko viđenje kako ne bi, kažem, u to olako upali podrazumevanje automatizovane svakodnevnice i podrazumevanja. A to bi, čini mi se, bilo za dalji proces izuzetno pogubno. Prošlost je upravo taj oblak odakle gore gledamo i argument da ovo jeste istorijski podvig sa okolnostima, ali nasleđem koji su iza nas, nažalost, rekao bih, i ispred nas mogući. No, očigledno ništa novo, jer ma koliko teške okolnosti za ovaj grad, svako urušavanje, paradoksalno, postalo je šansa za njegovo novo građenje, pa time i novi razvoj i drugačiju sliku o njemu. Podsjetit ću, 19. vek je obeležilo bombardovanje Novog Sada koje je uništilo čak 80% njegovih objekata. Ali šta je nestalo, a šta je nastalo 20 godina posle toga da niče? Nestala je, tako reći, turska kasaba, a zahvaljujući domaćim majstorima i graditeljima, Coceku, braći Sotić i Lerer, Franku, Linariću i drugima, nići će nova varoš po evropskim standardima u kome će Novi Sad se razvijati kroz ideal srpske Atine. U 20. veku, posle razvornog Prvog svetskog rata, Novi Sad će dati priliku Brašovanu, Tabakoviću, Dunđerskom, Kaćanskom, Popoviću i drugim našim slavnim arhitektama da modernim duhom od varošice, prestižući Sombor, Suboticu, pa i Osijek i Temišvar, koji su sigurno prednjačili u tom trenutku od Novog Sada, naprave istinski grad, regionalni centar Dunavske Banovine u okviru Kraljevine Jugoslavije. Istina je čak i posle Drugog svetskog rata počinje da niče novo doba. U početku ideološki obojeno, u neznanju ustrugalo je stare fasade, rušilo crkve, groblja, stare ulice, ali u svojoj završnoj fazi donalo neku plansku gradnju, pa je tih 80. godina, primjer radi, novo naselje, lokal patriotizam, proglašeno za jedno od najhumanijih naselja u regionu. Četvrta je, čini mi se, naša prilika. Posle 20 godina od još jednog rušenja našeg grada,
Mi smo potomci kojima datemo da sledimo naše pretke, iskoristimo trenutak za pokoljenja koje dolaze, jer to očigledno jeste identitet našeg grada. Da budemo, kao što ja to volim da kažem, kao čigra, kad deluje da stoji, da se vrti najbrže moguće i da na taj način mi, takvi spori Novosađani, budemo praktično pokretač i za naš grad, ali i za neke druge gradove u okolini. I sad, odakle mi pravo i smelost da govorim ovako nešto u trenutku kada skoro do juče su se vodile žustre rasprave o različitim viđima urbanističkog razvoja Novog Sada. Pre svega ogradom da ovde govorim o arhitektonskim legatima Evropske prestonice kulture, ne o urbanizmu. Iako sam svestan da, kako je to jednom Rambo Amadeus imao priliku da kaže, pre arhitekture postoji nešto što se zove urbanizam, ali bez obzira na to, činjenica da Evropska prestonica kulture zaista nijedna nije zadužena za urbanizam i sve češće nije čak ni za arhitekturu, jer u sve većem broju evropskih prestonica kulture prostori za kulturu su sve manje obavezujuća kategorija u takvozvanom takmičarskom delu. Šta više, panel eksperata Evropske komisije se isključivo fokusira na program, odnosno njegov snažan koncept, umetničku viziju, odnosno narativ, uključivanje scene i građana i naravno evropsku dimenziju. Pa ipak, od starta, u našem, ali u slučaju nekih drugih gradova, išlo se hrabro i ambiciozno. Mi sa tom čuvenom devizom gađamo mesec, pa ako i promašimo, pogodit ćemo zvezde. I ne samo da nismo promašili, nego u velikom broju smo premašili sva obećanja koje smo dali panelistima 2016. godine, a da budem iskren, u nekim segmentima premašili smo i naša sopstvena očekivanja. Povezujući kroz vekove gradske četvrti, od samih početaka osnivanja grada do danas dobili smo jedinstven narativ o istoriji i razvoju Novog Sada, ali i smernice za njegovu budućnost. Tako je barokni dragulj Novog Sada, podgrađe Petrovaranjske tvrđave, se i dalje obnavlja posle 3 veka sa ciljem da zapušteno 17-vekovno nasleđe predstavimo u punom sjaju nekadašnjeg grada koji se gradio pored odbrambenog utvrđenja, svojevremenog najvećeg u Evropi. Skoro čitav vek trajala izgradnja na Petrovaranjskoj steni, da bi u naredna 2 nastala njegova čudesna istorija i legende koje pamtimo do danas. Čuveni Petrovaranjski sat obrnutim kazaljkama pokazuje šta su vekovi doneli. Da mala varoš, nastala uz tvrđavu, postane grad. Utvrde i kasarne sada su dom muzeja grada Novog Sada i Akademije umetnosti, ateljeja i galerija, a bedemi i vojni šančevi, scenografija za jedan od najboljih muzičkih festivala u Evropi u 21. veku, a između ostalog uspešli da ugosti i neke od najznačajnijih zvezda popularne muzičke kulture, ali ne zaboravimo da već u 20. veku takođe ona je bila domaćin i velikim hollywoodskim zvezdama, Clint Eastwoodu, Donaldu Sutherlandu, Bertu Lancasteru, Antoniju Quinu i drugima. Titulom Evropske prestonice kulture, Petrovaranjska tvrđava sa podgrađem započinje obnovu koja je čekala vekovima unazad, a Gibraltar na Dunavu polako ostvaruje i vizuje Montmartre na Dunavu. Zato krećemo sad kroz uske krivudove ulice Almaškog kraja koje potiču iz 18. veka i odaju utisak najsevernijeg mediteranskog grada. Stari Almašani su najstariji Novosađani koji su oduvek išli u korak ispred vremena i praćeni duhovnim industrijskim nasleđem kojim se danas kao Evropska prestonica kulture takođe ponosimo. U ovom kraju živjela su neka od najvećih domaćih evropskih imena romantizma, poput Jovana Ivanovića Zmaja, Laze Kostića, a pesnički duh očuvao se u današnjim nazivima ulica. Ovde se nalazi najveća pravoslavna crkva u Novom Sadu, Akademija umetnosti, radionice Srpskog narodnog pozorišta i arhiv grada Novog Sada, ali i jedna od najstarijih evropskih nevladinih organizacija, Matica Srpska. Almaški kraj je danas jedna od glavnih urbanih gradskih celina u kojoj se nalazi i kulturna stanica Svilara, nekadašnja fabrika za bojanje svile, koja je nakon 200 godina obnovljena za potrebe kulture. Almaški kraj u toku priprema za Evropsku prestonicu kulture zvanično postao zaštićena kulturno-istorijska celina. Iz Almaškog kraja dolazimo za kratko vreme do centra grada, 19-vekovnog epicentra kulture i obrazovanja u Novom Sadu. Ovde su se okupljali najveći srpski intelektualci i umetnici, stvarajući srpsku Atinu, istu onu koju će u 20. i 21. veku posvetiti velikane pisane reči Tagora, Ljosa, Pamuk i Handke, kao i muzički virtuozi Rubinstein, Oistrakh, Louis Armstrong, Chet Baker.
U centru grada nalazi se i najstarije Srpsko nacionalno pozorište, Srpsko narodno pozorište, čiji je trg obnovljen u okviru Evropske prestonice kulture kako bi godinu titule dočekali u svom punom sjaju. Zahvaljujući Evropskoj prestonici kulture, Novosađani ponovo otkrivaju istoriju i ime srpskog Liverpula, Veliki Liman. Spajanjem industrijskog nasleđa, kulture i sporta, Veliki Liman će početi da priča svojih 100 godina samoće, jer baš ovde u 20. veku nastao moderni Novi Sad. Na plažama Velikog Limana sretao se mladi ljubavni par naučnika, Mileva Marić i Albert Einstein, ali su tokom novosadske racije rastajale se čitave porodice, nestajući ispod zaleđenog Dunava, gde je monarhija gradila industriju kao rezultat preduzimljivog duha građanskog društva, Republika je u ime naroda, oduzimala dajući na upravljanje radničkoj klasi. Gde su 2 bombardovanja tokom 20. veka nestajale fabrike i mostovi, nicali su šampioni u sportu i znanju. Ovde je nastao urbani Novi Sad, grad buntovnog duha i alternativnih kulturnih strujenja. Danas, kao Evropska prestonica kulture, baš na ovom mestu izgradili smo jedinstveni distrikt, centar savremenog stvaralaštva koji čuva industrijsko nasleđe ovog kraja. I konačno, jedan od pokazatelja da Novi Sad, grad koji kulturu živi, jeste i mreža kulturnih stanica. Ovo je jedinstveni model u Evropi. Čine ga, dakle, obnovljeni prostori, novosagrađeni prostori za kulturu u svim delovima grada, a svi sugrađani postaju uključeni u ostvarivanje vizije početak Novog Sada. Buduća Evropska prestonica kulture je u fazi priprema dovela kulturu svuda i do svih. Trenutno 8, odnosno 9, ako računamo mobilnu kulturnu stanicu, doprinela je širenju sadržaja i preispitivanju kulturnog identiteta Novog Sada. Svilara, Ećšeg, Barka, Bukovac, Rumenka, Liman, pomenuta Karavan kulturna stanica, postali su ne samo centri dešavanja, nego i omiljena mesta za neformalno okupljanje sugrađana koji čuvaju autentičnost ovog kraja. Očekujemo do kraja godine i 3 naredna nova, da to bude u Stepanoviću, u Kovilju, takođe i na Telepu. Uz razgranatu mrežu kulturnih stanica, naš grad je kroz projekat Evropske prestonice kulture dobio i potpuno novi kompleks u kome su zajedno smeštene novootvorena gradska koncertna dvorana i muzička i baletska škole koje su konačno nakon skoro čitavog veka dobile svoju stalnu adresu. Ujedno, ovo je i prva koncertna dvorana u našem gradu koja je u jednom objektu spojila 3 institucije, čime su još jednom ispraćeni evropski tokovi u kulturi i obrazovanju. I na kraju, stvorili smo i nova mesta, jedinstvenu scenografiju za različite događaje i to uz pomoć sugrađana. Novosađane smo kroz arhitektonsko-urbanistički konkurs pitali koje javne zelene površine žele da urede i tako direktno utiču na najužu okolinu uz pomoć arhitektonskih stručnjaka, čineći da u svom okruženju dobiju nova mesta za odmor i kulturne sadržaje, a najmlađi naravno za igru. Na ovaj način smo trajno izmenili mapu grada Novog Sada, jer novi prostori čine još jednu mikrodestinaciju koja se mora posjetiti, dok je kultura u Novom Sadu takvim pristupom žela i dalje da postane način života. Ono što je ključno pitanje jeste kako smo ovo uspeli da uradimo i šta želimo u procesnom smislu da ostane kao legat Evropske prestonice kulture. Zora je naš odgovor. Arhitektonska zora kao akronim metodologije zaštite, obnove, razvoja i autentičnosti koja dolazi kao jedini mogući rezultat prethodna 3 navedena koraka. Znam, definitivno deluje jednostavno i jeste, ali se nije radilo i retko kad se radi, a mi želimo da to ostane kao legat uobičajene prakse. Umesto da se podrazumeva šta je sve urađeno tokom Evropske prestonice kulture, lično bih voleo da ono što treba da ostane da se podrazumeva jeste kako da ovo što je i na koji način rađeno ostane legat i da se podrazumeva u samom gradu za svaki naredni korak u arhitektonskom smislu. Naravno, nije svako mesto za zaštitu, samo je pitanje da li trebalo da se čeka titula Evropske prestonice kulture kako bi se, moram reći, prvo pre svega prepoznalo, a potom i zaštitilo Almaški kraj kao kulturno-istorijska celina, ali i distrikt kao dragoceno industrijsko nasleđe. Ono što malo ko zna, prostor distrikta nije čak bio ni u katastru, praktično nevidljiv, livada, a ne možete zaštititi nešto što ne postoji. Zato važno je bilo, dakle, prepoznavanje ovog prostora i pokrenutog procesa njegove legalizacije i zaštite u celini, ali i pojedinačnih objekata nekadašnje fabrike žica, eksera i nakovanja. Šta više, otišlo se korak dalje. Zakonski je određeno da buduća namena tog prostora bude isključivo za kulturu,
umetnost i savremeno stvaralaštvo. To je isti onaj trenutak kada je mitologija takozvane kineske četvrti, koja je u medijskoj površnosti vremena i dnevno-političkoj pojednostavljenosti izlazila sa informacijom da se ruši ovaj prostor. Ispostavilo se da je to bio samo početak rušenja mita i istinske obnove distrikta. Ne samo u smislu objekata, već i celokupne infrastrukture. Ne zaboravite, do juče ovde nije bilo ni struje, ni vode, ni kanalizacije, o telekomunikacijama, grejanju, saobraćajnicama da ne govorim. Danas, kako to reče jedan od starijih rezidenata, Boris Lukić, koji je bio ovde i pre, a i sada je kada se vratio, iz 19. veka direktno smo se vratili u 21. vek. U slučaju Podgrađa stvar je bila lakša jer prostor je već bio zaštićen, ali sama obnova uopšte nije bila laka, ali o tome će vam koliko sutra pričati gospodin Siniša Jokić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada sa ostalim učesnicima pomenutog panela. S moje strane, samo podatak da ako neko iskustvo sa izvođačima radimo je i postojalo u smislu obnove barokog nasleđa Podgrađa, u obnovi industrijskog nasleđa, svilare, fabrike, radionice, menze, skladišta i biroa, mi smo bili na početku. Tako nešto se nije radilo u Novom Sadu, a i u Srbiji ne znam da postoji nešto tog tipa i u takvom obimu. Ipak, moj omiljeni deo jeste treći, a to je razvoj. Razvoj podrazumeva nekoliko ključnih koraka koje sam izdvojio, jer podrazumevaju čitav proces, ali pomenut ću pre svega kulturu dijaloga. Kultura dijaloga konkretno je pre svega na primjeru distrikta primenjena kroz otvorene diskusije sa svim građanima koji su snimani i uživo prikazivani, što sada nije bila praksa. Zatim, fokus grupe sa rezidentima prostora koji su bili na ovom prostoru pre, a mnogi od njih i sada. Foruma za kulturu, dakle javne rasprave, stručne javne rasprave, takođe ankete, intervju i slično. Ono što je dobro u svemu tome da jeste da ovaj legat podrazumeva da bez obzira na različita mišljenja mi ipak uspostavimo kulturu dijaloga kako i na koji način vidimo razvoj našeg grada. Ponovit ću, ovo je dragoceno u arhitektonskom, ali svakako može biti u urbanističkom smislu. Takođe, kao jedan od legata jesu radne grupe koje različite aktere od uprava, nevladinih organizacija, stručne javnosti spaja na jednom mestu kroz radne grupe. Distrikt je to pokazao da je bilo neophodno, a onda se kroz to potvrdilo i na razvoju sada zaštićene kulturno-istorijske celine Almaškog kraja, koja je pokazala da kroz dijalog, ponovo se vraćam na to, čak i kada se ne slažemo, bolje se nalaze rešenja ukoliko se nađemo za zajedničkim stolom. Takođe, ono za što se, i u potpunosti smo se slagali sa njima od starta, zalagala Društvo arhitekata Novog Sada, jeste raspisivanje konkursa za idejna rešenja. Jer jednim laičkim jezikom ću vam reći da mi vrlo često i dalje imamo spojen konkurs, dakle, onaj koji podrazumeva projektovanje, izvođenje, sa nečim što ipak arhitektura jeste, a to je umetnost, odnosno idejno rešenje za neki objekat. Nama je polazna osnova bili su manji projekti, a to su pomenuta nova mesta, male urbane celine, komšijski prostori, ali su bili dragoceni po svom procesu jer su uključivali stručni žiri, raspisan konkurs, rad sa građanima u smislu pitanja šta bi želeli da bi na kraju dobili najbolje moguće rešenja. Na osnovu toga, kao vrhunac svega ovoga, raspisan je konkurs za memorialni centar koji će biti deo distrikta pored mosta. Naravno, povod je 80-godišnjica od pogroma 1942. godine i to je nešto što nadam se da u novembru kada dobijemo ukupne radove će napraviti jednu novu arhitektonsku praksu u gradu Novom Sadu. Takođe, tehničko projektovanje sa budućim korisnicima prostora, znam da deluje možda čak i banalno, ali nije. Ne hvalimo se da sve što smo uradili smo samo isključivo i mi uradili u ovom procesu kandidature. Reći ću vam da je kulturna stanica Ejčeg obnovljena 2012. godine, ali ona bila neupotrebljiva, zato što niko nije znao za šta je taj prostor namenjen. Vi sada prvi put, kada smo ga stavili u funkciji i pokušali da to nekako prenebregnemo, u novim kulturnim stanicama koje su obnavljanje i koje su novoizgrađene, uvek je uključivana stručna javnost i budući korisnici prostora, tako da u svakom procesu, bez obzira da li je reč
o kulturnoj stanici Barka, budućoj Čeličani, Cinkari ili Lančari, vi ćete imati zapravo i projekat akustike. Dajem samo kao jedan od primjera, naravno ovo podrazumeva mnogo dublju analizu. Konačno povezivanje prostora i programa na primjeru dočeka, evo sada i Kaleidoskopa kulture, to sam svakako na početku pomenuo, jeste nešto što treba da ostane kao legat i ovih projekta kojima se spajalo nasleđe i njegova buduća funkcija. Sve to, kao što sam rekao, u 4. koraku daje autentičnost, jer kulturne stanice, samo kao primjer radi, kada tako se radi, u toj autentičnosti, u tom modelu, umeju da prepoznaju ne samo svetski mediji, u smislu BBC-a, Euronewsa, nekih nemačkih, austrijskih medija, već turista koji sve više ovo prepoznaju kao obavezne toponime grada koje treba da obiđu, ali najvažnije je da zapravo upravo ono što sam pomenuo za Novo naselje u lokal patriotizmu imate komšiluk koji to prepoznaje kao svoju tačku ponosa u kome se iznova okuplja, bez obzira da li dolazi velika umetnička zvezda ili su to deca iz škole, kroz participativnu kulturu i uključivanje. Sve kulturne stanice su pune unutra ili napolju, naravno zavisi od vremenskih prilika. Šta ako ne uradimo ovako? Pa dovoljno je samo da kažem Aristotelove reči, veliki grad ne treba brgati sa gusto naseljenim mestom. Ali ako uradimo ovako nešto, nadam se da bi to mogla biti uvertira za arhitektonskim zenitom, kojim ćemo istaći sve ono što je dobro i ispraviti sve ono što ne valja i što je loše, a što je deo našeg grada. Na svečanom otvaranju rekao sam da svakom dobrom gradu možete naći 100 mana, a lošem samo jednu, da je loš. Novi Sad je dobar grad onoliko koliko smo mi dobri prema njemu, konačno koliko smo dobri prema sebi. Za kraj, kao podsjetnik, znate li kada počinje da sviće zora? Kada dođe najtamniji deo noći. Želim Novom Sadu dobro jutro i dobar dan. Hvala. Hvala vam najlepše. Mi smo u užurbanom procesu pripreme i Kaleidoskopa kulture i svih programa i trudio sam se nekako da ipak na papir stavim, iako jesam negde prepoznatljiv kao govornik, ali mi je bilo važno da neke stvari ne propustim i otuda kroz ovu vrstu izlaganja želeo sam da napravim jedan redosled u kome, kao što rekoh, i da ne ostane šta je urađeno u Evropskoj prestonici kulture, mnogo nam je značajnije kako je to rađeno, da to ostane kao procesni legat, onda smo uradili najveću moguću stvar. Ukoliko imate neka pitanja, predloge, sugestije, stojim na raspolaganju. Hvala. Violeta? Pitanje iz prakse. Mi smo saradnici i ta iskustva razmenjujemo, ali baš zbog toga mislim da je jako važno naglasiti taj odnos između prostora i programa, između onoga što je neka arhitektonska vizija za korisnike i do sada, ja bih rekla, u tim procesima planiranja i realizacije velikih urbanističkih i arhitektonskih projekata nije bilo te vrste komunikacije. Evo, ja sam i sama svedok da je ona u ovim procesima, ne znam zaista da li po prvi put, ali rekla bih da svakako to ranije nije bila praksa, da je ta komunikacija uspostavljena i takođe sam svedok kroz protok vremena kako se ta komunikacija unapređuje i kako u stvari ona poboljšava konačne rezultate. To je po meni, slažem se, jedan od važnijih legata, možda čak u neku ruku važniji jer menja način razmišljanja od onoga što je u ovom trenutku vidljivo kao izgrađeno. To je nešto što je u stvari taj pristup doneo, što bi možda trebalo da se podrazumeva, negde se možda i podrazumeva, da je normalno da razgovarate unapred sa korisnicima prostora o tome šta je to što oni žele, šta će oni tu raditi i kako prostor prilagoditi, ali možda još neko malo pojašnjenje na tu temu, jer mislim da je to zaista jedna od najvažnijih tačaka i novina koje je ovaj proces doneo. Pa ona je na određen način, ako sam pomenuo, donela određenu vrstu razvoja publike. Dakle, kada smo radili, dajem sada primjer, kroz konkretne primjere, kada smo radili prvi korzo, sećate se, bila je opšta panika, zatvorili smo najprometniju saobraćajnicu u Novom Sadu, odnosno najstariju, nekadašnju bulevar Kraljice Marije, sada bulevar Mihajla Pupina. I ona je pokazala da ljudi, kada su počeli da dolaze na korzo,
neću da kažem da je to direktna posledica, ali sigurno na određen način jeste indirektna, da recimo imam informaciju i od direktora Vojvođanskog simfonijskog orkestra da recimo u 2014. godini stotinak ljudi je dolazilo na koncert simfonijskog orkestra. Vi danas u Novom Sadu u ovoj godini imali ste negde oko 15, 20, da sad ne licitiram, koncerata ne klasične muzike, nego koncerata simfonijskih orkestara. Neko bi rekao pa možda je previše za ovu populaciju, ovaj broj ljudi. Međutim, svi koncerti su bili posećeni do maksimuma, pritom napominjem, polovina njih je naplaćivano. Dakle, karte. To je ogroman uspeh, a čini mi se da taj spoj spajanja prostora, arhitekture i to je autentičnosti koji prostor daje sa programom, daje najbolji mogući rezultat koji na šta publika odreaguje. S jedne strane Novosađani s ponosom, a s druge strane posetioci s jednim novim interesovanjem, jer je to uvek nešto novo i drugačije. U tom smislu mislim da je ta stvar na najbolji mogući način ostvarena. Šta vam znači da imate obnovljeni prostor poput Tećega u kome ne možete da izvedete koncert jer akustika nije dobra, u kome ne možete da postavite izložbu slika zato što ne smete da ni jednu sliku okačite i tako dalje. Dakle, postoji mnoštvo stvari koje se već u projektovanju predupredi ukoliko se zna šta je namena. Kažem, delo je jednostavno i delo je da se podrazumeva i ja se nadam da će se podrazumevati, ali nije bila takva praksa. Dobar dan. Elena Vasić, dolazim s juga, iz Niša. Prvo, čestitke za sve što ste uradili i sve što radite. Meni to iz mog kraja deluje onako potpuno fascinantno i neverovatno. I moje pitanje je zapravo na koji način preneti barem deo onoga što ste vi radili, što su vaše iskustva i što su dobre prakse na druge gradove u Srbiji. Ja lično trudim se da pratim, ali ipak je rastojanje veliko i nemoguće je prosto ispratiti sve. Ovi programi su uglavnom za Novosađane i za ljude koji žive ovde u okruženju, ali ja zaista smatram da je velika čast imati Evropsku prestonicu kulture u Srbiji, da bi na neki način trebalo da to dopre malo više, ako ne do šire javnosti, onda bar do stručne javnosti u drugim gradovima. Da li je to praksa inače i da li postoji mogućnost da se malo šire čuje priča o onome što ste vi ovde radili i što se naravno i dalje dešava do kraja godine. Hvala. Hvala vam, drago mi je što ste dobrodošli u Novi Sad i drago mi je da ste tu. Upravo je to cilj, da zapravo sve ovo što smo naučili, kažem, ne desi se ne samo za Novi Sad, nego za Srbiju, ako hoćete, i region, da ne bude ono što ponavljam iznova, kako Đorđe Balašević kaže, odlazi cirkus iz našeg malog grada. Dakle, ako se vratimo na početnu osnovu, onda zapravo džaba smo krečili. Ono što nam je cilj, da kroz ovo sve što smo prošli, podelimo i sa drugim gradovima i ja se trudim negde da stvari u tom smislu pojednostavim. Ne zbog toga da bi uprostio tek tako, nego da bi bilo lakše da se razume, jer kada se prekomplikuje, ljudi se uplaše da je to nemoguće. Dakle, moguće, pokazali smo da je moguće. Ovaj akronim ZORA kao zaštita, obnova, razvoj i autentičnost je samo nešto što je pokretač kako možda se sve drugo radi. S druge strane, i zaštita i obnova, sutra ćete čuti na različitim zemljama, su izuzetno kompleksni procesi u kome zaista naš prostor nema iskustva. Evo, to mogu da vam potvrdim da imamo ozbiljne probleme, a da ne idemo u probleme o tome da nemamo majstore. Sad, to je posebna priča za sebe. Ali korak po korak, mislim da je važno da imamo svest o tome, kao i još sam pomenuo u kontekstu razvoja. Svih tih dijaloga, svih tih konkursa za idejno rešenje, svih tih projektovanja sa onima koji su pobedili za idejno rešenje, a koji će biti korisnici prostora. Sve je to važno, iako deluju da su detalji. Ako tako budemo radili, mi ćemo biti samo ponosni i zadovoljni onim što imamo. I ja, kažem vam, dok sam pričao 2015. 16. delovalo je kao da pričam nešto nezamislivo. Sada mogu da pokažem. Mi se nalazimo u prostoru koje je bilo neuslovno u svakom smislu, ali u svakom smislu. U ovom trenutku se nalazimo u takvom prostoru. I ono što mi je bitno da vam napomenem, često sada čujem, što mi je negde drago,
Dakle, sada je kritika, pa nije sve gotovo, recimo u distriktu, ili nije svaka zgrada u Podgrađu završena, ili nije počelo se sa građenjem, odnosno obnovom u Almaškom kraju, ali nije to cilj. Ovde imate zgrade u distriktu koji su, niko nije znao u kom su stanju. I kada su krenuli da rade na njima, one su se, bukvalno 3 ovde pomenute zgrade, su se raspale. Zašto? Zato što nisu ni imale temelje. Ali ono na čemu smo insistirali, na čemu je fondacija insistirala, jeste najlakše je bilo da ih zbrišete, čak i da uradite totalnu rekonstrukciju pod znacima navodnika, to opet ne bi bilo to. Mi smo se trudili, iako je taj proces sporiji, da čak i tu istu ciglu koristimo dalje u obnovi. I kada tako radite, onda je vreme nebitno, zato što je nevažno da li smo završili svih 10 objekata u distriktu ili smo završili kao što jesmo 7, to će se desiti pa će se desiti, isprojektovano na najbolji mogući način i čini mi se, drago mi je da to onako i primećujem i čujem od svojih saradnika, svaki novi objekat je zapravo sve bolji i bolji u načinu funkcionisanja sa različitim upravama, različitim projektantima, različitim radnicima i onima koji zapravo to na kraju iznesu do kraja i kao i budućim korisnicima. Tako da, moguće. Hello, can you hear me? Okay. I'm Kamal from Malaysia. I just came to Serbia and I think I was in Novi Sad and I got to know that Novi Sad has been named one of the 3 capital cultures in Europe. Congratulations. My questions are a few because I would like to understand because I'm from the architecture background, especially urban resilience. It's a wonderful space that you have here. And it's why I say so is by the river Danube. And it's all its locality. What I would like to know, is there a story behind this factory? That's number 1. Number 2, you have the university next door to you. How does the university and the city react to this space? And number 3 is, what are your future plans? Thank you. Hoćete na srpskom da odgovorim pa da prevodite gospodinu, da bi ostali razumeli? Govorite na engleskom radi njega. Ok. Jel neko želi prevod na srpski? Okay. Thank you. Welcome to Novi Sad. It is really my honor and pleasure that you are coming from Brazil, if I understood. From Brazil? Sorry? Malaysia. Sorry. So, yeah, this is the old fabric in all this area was 5 different fabrics. Specifically, this one is connected with the metal, and it's 100 years of solitary because it was forgotten in all these years. Even why I mentioned that mythology of the Chinese quarter, because in last 20 years, some of the artists and some culture scenes, but only 3% of all this huge space was the part of it. And it built some kind of alternative culture. Unfortunately, everyone in Novi Sad forgot actually it was the fabric of the brother Kramer before the Second World War. And after the confiscation, because they worked with the fascist Hungarian army, it becomes, the state fabric, Petr Drapšin, and they left this space 1974. After that, it was the part of the city ground, and they rented for some, different occasion, for some,
sometime from in the beginning of 21st century for artists, but mostly it was, for the different workers and something like that. Workshop, something like that, mostly. Yeah, even garage for the big, tracks, etc. And we have a strong myth about it, that this is the center of alternative culture. But when we make the focus group and when we try to even make the strong research about it, we find something completely new. The names, what will happen there, and it's a really treasure of the city, especially because that's the place where this modern Novi Sad start to live. So in the future we will want to continue to work on developing of the space, but also it is only for us just the hardware. The most important thing for us is the software. So we back those 3% people who are actually the artists and the culture scene, but also all other spaces that we made the revitalization of it, we will spread to the culture scene and the creative industries, of course. So the second question was, sorry? The role of Novi Sad University and your area, and how are you interacting? Because I think that's also another treasure that this place could thrive on. Okay, if I understood well, it was the investment, some kind of mixed investment from the state, regional, and city level. So honestly, I do believe it was important role from the public area, but actually they gave it not only for institutions of culture, but also for the independent scene. So it's strong and important message. Okay, the cooperation with university, of course, because the university is very close from this area, maybe 10 minutes by walk. So it's a natural thing that is going to happen. It's still working zone. It's still place that we are working on revitalization, but if you had a chance to be in the opening ceremony on these 4 days, you will see that everything is, however, live. And I hope so in the future. It will be even more better, especially because people, for example, we will bring the people from ASEA, they will talk us about it. They developed their old the tobacco industry, developed 20 years. So it's a process, but it's a good thing that we start that. And if you came here in 2015, you will not recognize this place from then to now. Hvala gospodinu Milenkoviću. Na sledećem panelu imat ćemo prilike da čujemo primere iz Rijeke, koja je takođe bila nosilac prestižne titule Evropske prestonice kulture pre Novog Sada, ali ćemo pre toga napraviti pauzu od 10 minuta, pa se vidimo ponovo ovde. Hvala vam. Dobrodošli nazad. Kao što smo i najavili na samom početku, nakon predstavljenog primera rada u Novom Sadu kao Evropske prestonice kulture, na uvodnom panelu imamo kolegu iz Rijeke koja je takođe bila nosilac prestižne titule iz oblasti kulture. Arhitekta i saradnik na projektu Rijeka 2020 Idis Turato danas će nam u okviru svog predavanja Fium Fantastika predstaviti istoimeni projekat koji je izlagan na Venecijanskom bijenalu 2021. godine kao jedan od rezultata rada na Evropskoj prestonici kulture Rijeka 2020. Predajem sada reč gospodinu Turatu, a vas podsjećam da će i na kraju ovog izlaganja biti prostora za pitanja publike. Izvolite. Ok, hvala. Ništa, ja ću pričat na našem jeziku. Krivo mi je možda da sam znao, pošto će biti puno i potpisa, ali mislim da će se skužiti, puno je slika. Imamo i kolegicu koja prevodi, puno je hvala. Ja ću nastojati biti sporiji nego inače i govoriti o svemu. Sad, Fiume Fantastika, to je zapravo jedan projekt koga ja radim već 35 godina, zapravo od kad sam se upisao na fakultet, ali zahvaljujući toj sreći da je moj grad Rijeka, Fiume, na talijanski Fiume, dobio Evropsku prijestolnicu kulture, ja sam imao priliku sa puno dragih svojih ljudi i suradnika napraviti ovaj projekt. Ovdje pred vama je ta knjiga, iako to nije samo knjiga, to je izložba, to je i arhitektura, to je negdje gdje ja vidim arhitekturu
u budućem periodu i zapravo prezentacija je dosta namijenjena arhitektima, ali mislim da ju mogu pratiti i ljudi iz drugih struka. sad, 2016. godine, 2016. sam bio ovdje u Novom Sadu kao selektor Venecijanskog bijenala, Novosadskog dana arhitekture, salona arhitekture i zapravo gledao sam predavanje koje sam tad imao i zapravo sam shvatio da u tih 5-6 godina neke stvari što sam tad pričao se nisu izmijenile uopće, nego su samo možda danas još i jasnije nego tad. I tad sam krenuo s ovom slikom s kojom već posljednjih 15 godina otvaram svako svoje predavanje, ali doslovno svako. Prezentaciju klijentima kao prakticirajući arhitekt, studentima prvi dan kad ih sretnem, političarima, svima. U principu ja vam svima pričam isto. Nemam govor za mlade arhitekte, govor za političare, govor za one koji imaju para, govor za investitore, govor za ovoga, nego govorim uvijek jedno te isto i ovo sam ja. Ovo je taj astronaut koji hoda po gradu. Šta je važno kod astronauta? Astronaut želite biti. Mislim da astronaut ne možete postati. Astronaut se fascinirate time kad ste malo dijete i cijelog života razmišljate, od sutra idem da budem astronaut. I za taj astronaut se školuješ na najboljim školama, radiš na tijelu, radiš na glavi, radiš na svemu, jako se spremaš i da bi možda jednog dana i poletio. Kao što vidite, taj astronaut, ja, arhitekt, ja nisam u stratosferi, ja sam potpuno ekipiran, ja sam potpuno obučen, ali ja hodam po jednom dosta klasičnom gradu, čak starom gradu, to je New York. Kao što vidite, ja gorim, znači zapaljen sam skroz, ali ima jedna dobra stvar, ja prelazim cestu tamo gdje niko ne prelazi. Kao što vidite, pješački prelaz je tu, sad se ne vidi, ali ja prelazim negdje drugdje i živim u tom svom prostoru. Kao što vidite, ja nisam u stratosferi, neki astronauti su u stratosferi, ali tamo još selfie nije moguć. I potvrdu da sam u stratosferi vam ne mogu dati. Sad, drugi slajd koji sam pokazao tad, i još uvijek mislim da je to važno, jedan poznati francuski filozof, meni ne pretjerano drag, je rekao jednu super temu, da je suvremeni svijet, suvremeni grad, poput slike Jacksona Pollocka. I to je sigurno tako. To je kaos samo za oni koji ne razumiju stvar. Ovo nije kaos, ovo je potpuno isprojektirano, to je potpuno iskontrolirano na jedan vrlo specifičan način i živimo u svijetu koji je poput slike Jacksona Pollocka. Da je to tako, možemo pogledati svijet, to je, ja mislim, booking.com, kako on spaja svijet, iako u posljednjih nekoliko mjeseci granice počinju biti sve veće i veće, podjele počinju biti sve veće i veće, ali svijet je debelo spojen i svi možemo sebe pratiti na ovoj karti. Živimo u vremenu u kojem je ključno, i to arhitektima govorim, ne razumiju to skroz, Bruno Latour im to priča već 30 godina, neki filozofi pričaju još i više, nema podjele modernističke na umjetno prirodno, živo i neživo, virtualno analogno i urbano i ruralno. Molim vas, zaboravite to. Znači, onaj tko misli da postoji urbano i ruralno i da su to neke prirodno, umjetno, zaboravite to. Znači, to je ključno. Moja generacija to ne razumije još ni dan danas i tu počinje veliki problem. Ovo je otprilike to nešto što vam predstavlja to. To su plastigomerati. To ne znate da li je nastalo prirodno, a napravljeno je od umjetnog. To su zapravo komadi čudnog kamenja koji je nastalo dugogodišnjem blaćenjem okoliša. Takvih primjera imate jako puno. To je teško govoriti o tome što je to, čemu to služi, da li je to dobro, da li je to loše. To može biti jako paranoidno, to može biti izazov da shvatite da je sve krivo, a može biti predivan izlaz u neku novu prirodu, u neki next nature o kojem mi pričamo. Isto ovaj NFT omogućuje da u jednom danu zaradite milijone, a da isto tako budete luzer u predgrađima Rijeke i da vas nitko ne zna. To je isto jako važno. To je nova priroda.
Nije lako napraviti ovaj GIF, njega je lako iscrtati, ali samo neki dobiju milijone. E sad, šta je važno? Ovo je dijagram iz knjige Next Nature koja je izašla pred 20 godina, ja to non stop pokazujem. To samo elaborira ono o čemu ja pričam u ovim par slajdova. To je da danas postoje stvari koje su prirodne, postoje stvari koje su umjetne, postoje stvari koje čovjek radi, postoje stvari koje su nastale davno, davno prije nego što je čovjek postojao. Ali, na ovom dijagramu se vidi, i to je po meni prostor nove kreativnosti, novog razmišljanja. Postoji to da postoje stvari koje su prirodne i ne možete ih kontrolirati, kao virus COVID-a. Postoje stvari koje su potpuno umjetne, koje je čovjek stvorio, a ne možete ih isto kontrolirati, virus u kompjuteru. Ili postoje stvari koje čovjek radi, a zapravo su potpuno pod kontrolom i obrnuto. Znači, mislim da ovaj dijagram vam govori koliko arhitekturu treba što prije izvući iz neživog i približiti živom. Živo ne mislim da mora biti rođeno plodom u utrobi majke. Otprilike, šta mi živimo je otprilike ovo gdje nam u predivnom filmu Blade Runner broj 2 pokazuje naš lik s ovom predivnom plavušom, jer je plava, zbilja plava, ne kao vi, nego plavuša. I zapravo vidimo da se možemo zaljubiti u našu aplikaciju. To je predivno. Donna Haraway, kao jedna od najpametnijih žena, ljudi ikad, je, dok sam ja na faksu bio, napravila jedan super manifesto, Cyborg manifesto, meni izuzetno drag tekst, tumačim ga na nešto malo drugačiji način nego autor, ali to je ljepota pametnih ljudi, koja nam zapravo priča jednu ključnu stvar. Tehnologija i svijet oko nas nisu neutralni. Mi smo uronjeni u stanje u kojem smo sami stvorili. I to je stanje duboko saživljeno sa nama. To nije nešto što je van nas. To je u nama. Živimo u svijetu veza, živimo u vezu stvari odnosa, vrsta i stvari. Važno je znati, i tu dolazimo do ključne teme za razumijevanje ovoga što pričam, moramo znati šta radi, a šta ne radi. Vi kad pregovarate kao direktor ovog projekta, vi morate znati šta radi, a šta ne radi. I super stvar, granica između društvene stvarnosti i science fictiona su samo iluzije. Ja kad sam bio mali, ja sam morao čitati science fiction, da se udaljim od dosadnih staraca i debila. Danas tražim normalnost, jer su svi u science fictionu. Znači, neka vrsta nove normalnosti mi je potrebna što prije, a i mislim svima nama. Svi smo spektakularni, svi smo super, svi smo cool, koncentracije nemamo ništa. Nemamo 15 minuta vremena da mislimo koncentrirano, da napišemo knjigu. E sada, sve te moje frustracije, kao što vidite, su otprilike i u projektu Fiume Fantastike stavljena. E sad, idemo još dalje. Vrlo općenite stvari, o ovome nam pričaju puno pametniji ljudi od mene, ali ja ih se volim referirati na njih, volim ih spojiti u jednu svoju priču da bi pojasnio o čemu se radi. Ovo je taj plavi mramor, blue marble, svi o tome pričamo, antropocen, to je već ono takav bullshit da mi se više ne da uopće slušati, svi govorimo o tim klimatskim promjenama, a niko ne zna gdje smo. Niko ne zna tko će i šta sutra poduzet da nam bude bolje. Tko je zadužen, tko je agent, šta govori ponovno Bruno Latour, tko je zadužen za plavi mramor. I dešavaju nam se dvije slike, dve potpuno krajnosti gledanja tog svijeta. S jedne strane imate Elon Muska, superinteligentnog tipa, koji kaže ja imam fun, moj kabriolet je gore i ja ću ići na Mars. S druge strane imamo poznatu scenu iz filma Lars Frontiera, koji zapravo govori o čudnom stanju straha naspram planete. Elon Musk nam kaže, mislim da je super rodit se na Zemlji, a umiriti na Marsu. Samo se toplo nadam da neću umrijeti kad budem sletao na Mars. S druge strane, u Melankoliji, Lars Frontier nam kaže nešto potpuno drugo. Da je svijet zao, da je svijet loš, da je gotovo, da nam je ostalo još vrlo malo
i da je kraj tu pored nas. I taj kraj vidimo svi. Sada, ja ne znam kome da vjerujem, Elona obožavam, Lars von Trier mi je mrak, to je možda moj problem, jer čini mi se da nam se nudi da moramo birati strane. Čini mi se da ne, mislim da nam to samo govori o složenosti cijelog procesa unutar kojeg idemo. Ovo isto su stvari koje 2011. su bile potpuno jasne. I Elonov kabriolet i Lars von Trier. Sada, šta je bitno? Ovo malo ide pa ne ide. Sada, šta je bilo 20. godine savršeno kad je bio COVID? Travis Scott u Fortniteu ima svoj koncert. Ako to arhitektima nije jasno da Travis Scott je prije nas i bolji i savršeno projektira novi urbanizam u stvarnom svijetu, zapamtite, nema razlike između virtualnog i stvarnog. Travis Scott je s jedne strane, s druge strane Balenciaga sa Simpsonima i takvih primjera NFT-a, meta prostora imate koliko god hoćete. I oni idu u svom smjeru. S druge strane, neki drugi kažu, joj, virusi i nešto što je potpuno prirodno, nemamo rješenje za to. Veprovi šeću po mom gradu. Nešto što je bilo jako prirodno počinje biti vrlo urbano. Isto tako, potresi, požari, poplave u Hrvatskoj, u Španjolskoj, u Grčkoj. Znači, pogledajte ovu šizofrenu situaciju. Jedno i drugo je potpuno razdvojeno, a zapravo je dijelom jedne te iste kugle. Ta podjela ubija ljude. Ta podjela i ta paralelna istovremenost jednog i drugog je glavni problem trenutačno. To je valjda jasno svima, samo hoću ponoviti još jednom. Sad, ponovo se vraćam, kao što vidite, fetiš mi je na Bruna Latoura, on mi se čini jedan od najpametnijih ljudi u posljednjih 30 godina, ja izaberem nekog pa ga slijedim. On je davno u svojoj teoriji akter networka rekao sljedeće: svijet nije čvrsti kontinent činjenica, prekriven sa nekoliko jezerca nesigurnosti, već je svijet ogromni ocean neizvjesnosti na kojem se nalazi nekoliko kalibriranih otočića stabiliziranih uvjeta. I to je tako. Ova soba je trenutačno naš stabiliziran uvjet. I to je super. Ja idem od sobe do sobe. Jackson Pollock. I ja živim u vrlo stabilnom uvjetu sa vrlo nestabilnim idejama. Nestabilne ideje su jedne od ovih što dijelim sa vama. Sad, moj grad, tu se vraćam na Fiume, na Rijeku, na Sušak, je upravo dokaz svega ovoga, da ovo o čemu vam sad pričam je zapravo od uvijek bilo nestabilno, nesigurno, nepredvidivo, politički uvjetovano, ekonomski uvjetovano i ekološki vrlo brutalno. Kao što vidite, ovo nije Michael Heiser Land Art iz 68. Ovo je probijanje brda u Rijeci da dođe pruga. Austro-Ugarska je izgradila prugu i zapravo taj moj grad koji je bio bullshit od malog seoceta, snimaju me pa sad kad čuju šta govorim o mojoj Fiume, baš mi je drago, ali da nije bilo tog ekocida, do mojeg grada ne bi se ni došlo, ni bi ga bilo. Isto tako, pogledajte ovu kartu, ovo žuto, to vam je austro-ugarski plan za luku koja je morala biti duplo i veća. Kao što vidite, grada uopće nema. Znači, grad uopće ne postoji. To je čista infrastruktura. Grad je samo privid, grad je samo mjesto gdje ti radnice žive. S druge strane, 10 km dalje imate Opatiju, Abacija, koja isto tako gradi se zbog željeznice prvi turistički resort. Di ljudi, kao što vidite u to doba, ti ljudi ne plivaju, oni se ne kupaju, ali rađa se jedan potpuno novi lifestyle, koji je naravno bio ne lokalni lifestyle, nego globalni lifestyle koji s tom prugom dolazi na neko more. Za Austrijanca more je bilo nešto nevjerojatno. Znači, ove dvije stvari možemo gledati kao potpunu Elon Muskovsku ludu zaigranu temu ili kao potpunu
vjerodostojnost i mogućnost da pronađemo šta je to infrastruktura, šta je to zabava, šta je to kupanje u nekom 21. stoljeću. I onda dolazim na poznatu sliku koja je mene jako opredijelila. Ovdje sam ja prvi razred srednje škole, 79. punk koncert u Kristalnoj dvorani. Znači, radnici iz Rijeke, nervozni i frustrirani punkeri iz Rijeke sviraju u neobaroknoj Kristalnoj dvorani Opatije. To je super. To je taj in between, gdje zapravo koristite energiju, srdžbu, potrebu za nekim drugačijim svijetom i komfor i luksus Austro-Ugarske monarhije. Isto tako, znači ovo su sve slike koje sam ja 30-ak, 40-ak godina promatrao i analizirao, koje su bile temelj za analizu koja će tek sad slijediti. Isto tako granica. Danas nam kažu granice su ponovno, zidovi su ponovno. Za mene je bilo potpuno prirodno u 80-ima kad sam stasao intelektualno i fizički otići do Berlina koji je bio podijeljen grad. Mi ga nismo doživljavali kao veliku negativnost, jer nam je tamo živio David Bowie, Nick Cave, neki pametni ljudi koji su zapravo iz frustracije, iz svojih kompleksa, proizvodili neke jako interesantne narative. Isto i moj grad, kao što vidite, on je podijeljen u trenu kad počinje velika para igrat, kad počinje velika politika igrat. To čeka i Novi Sad. Sad kad ste izgradili ovo, niste im potrebni, sad će možda neko drugi ovdje doći. I to je super. To je prirodno. Nek uđe ovdje bilo tko. Što više ljudi ulazi ovdje, bit će bolje. Ova granica je po meni prednost, a ne mana. Da je prednost, vidite, ovo je 45. Kad se to priključuje jednom gradu, se radi veliki trg. Baš da bi se pokazalo da te granice više nema. Ili isto tako, pogledajte ovo, racionalizam iz doba fašizma sa strane Rijeke, znači tipična talijanska arhitektura 20. počinje biti plakat za komunističku partiju. Vidite ovo predivno upotrebljavanje i upisivanje novih značenja. Nešto što je tvornica, danas je super prostor. Ta vrst transgresije, to je ono što ja od Rijeke jako učim. I tu je ta doza fantastičnosti koja je za mene genijalna. Pogledajte ovu sliku. Franz Josef dolazi u Rijeku. Rijeke nema trga, nema pjace, nema sad će on držati speech, građana nema. Di je on? U tvornici benzina, jer to njega interesira. Talijani su uzeli Rijeku ne zato jer im je bila draga, nego zato jer je imala tvornicu benzina i nafte. I to je isto dokaz koliko power, koliko moć, tada nafte, okreće cijeli svijet. I kao što vidite, gazebo iz Beča se donaša, a tankovi od nafte se transformiraju u grad. Zapravo grada nema, ali grad stvaramo tu. Isto tako, u njegovu čast, od Bačava se stvaraju slavozluci. Grad je austro-ugarski, priča se talijanski, a zapravo Hrvata je negdje 50% i Srba. Prema tome, vidite koliko je moguće živjeti potpuno neočekivane i drugačije elemente. I isto tako, ta tipično riječka arhitektura je daleko od savršene arhitekture Brašovana. Ja ne govorim da sada Brašovan je super, ali ovo sam ja. Ja sam zapravo čudna tipologija koja zapravo nastaje sukobljavanjem ponekad nespojivih stvari. Jer u ovo doba se ne zna kako da izgleda lansirna rampa za torpedo. Nemate Brašovanov recept za tu tipologiju. Znači, ponovno prilika za arhitekturu. I sad vam mogu ovako pričati dalje. Ovo je još jedan ekocid. Ovo su zapravo otkopana brda, ovo su brda na moru, koja čemu služe? Ajde, šta mislite, zašto se otkopavaju brda cijela? I to po Rijeci ima. Znate zbog čega? Ovaj gif će vam pokazati, ovo je grad Rijeka, da bi se napravila luka, infrastruktura. Jer je grad na strmini, šta treba? Otkopati sva brda i nasut cijeli teritorij. 70 godina nakon, Singapur to isto radi. A gdje smo mi? Rijeka spava. Ne znamo gdje smo sad. Da li bi danas to bilo moguće? Ne. A pogledajte ovo. 30 godina nakon ekocida, prostor zajedništva. Nogomet, Talijani donašaju kalčo i pogledajte, ljudi su na stijenama, ljudi su na ovom. Znači, prostor koji je bio zapravo devastacija,
počinje biti prostor susreta. To je moja fiume fantastika. I hrvatski prijevod, ovo je engleski, pokazuje upravo to. To je ta rijeka, to je ta moja fantastična rijeka. Probajte zamisliti da djeca u Novom Sadu, da ih roditelji puste na ovu stijenu. Nemoguće. To je nemoguće. Sad, nisam čuo da je neko pao, moguće da je, ali u principu mislim da je to sasvim ok. I zato je ta fantastika utemeljena na nečem šta Rem Koolhaas zove retroaktivni manifest, ono što mene interesira. Pričat priče koje su autentične, koje su probrane, koje su specifične, da bi nas to učilo za neki budući projekt. Sada, taj projekt sam imao privilegiju raditi u sklopu Europske prijestolnice kulture. Jer sam imao 5 godina, imao sam najbolji tim, imao sam sve i pozvan sam bio, i to je isto privilegija, da budem dio tima koji zapravo piše nominaciju, koji piše bitbook. I tu, kao što vidite, našli su se valjda svi umjetnici tog vremena, Oliver Frljić, koga izbacuju iz Zagreba, iz Hrvatske, ovo ono, Marin Blažević, Slaven Tolj, moja malenkost, Mani Gotovac. Znači, mi smo svi neka vrsta frikova kreativnosti kojeg baš briga za da li ćemo dobiti ili ne, nego nabrijavamo svoj koncept. I zapravo dobivamo vrlo lako Europsku prijestolnicu kulture. Jer smo se fokusirali 5 godina prije, sjedali u gradonačelnikovoj sobi, kao što vidite tu. Nije nam bio problem da budemo dio mainstreama. Europska prijestolnica kulture je čisti mainstream. To kad čujem alternativno, dobivam proljev. Alternativnog je danas vrlo, vrlo teško, a pogotovo unutar kulture, mislim da to je čista priča. Nego sa time gradite neke nove narative koji su vrlo, vrlo izeznuti i mogući. I ja opisujem tada taj sweet and salt. Zbog čega? To je delta, to je prostor industrijskog dijela koji više nije industrija, to je prostor luke koji više nije industrija, koji nikom ne treba, koji je s jedne strane državni teritorij, nije gradski. Ja namjerno kažem, idemo na državni teritorij da pregovaramo, ne da se konfrontiramo, ne da jeftino politiziramo, nego ajmo pričati da li je moguće. I crtamo karte i, kao što vidite, ove sve crvene linije su zapravo elementi koji mi istražujemo i shvaćamo da je potrebno napraviti jedan centar koji nije moj arhitektonski faks u Zagrebu gdje radim, koji nije moj privatni ured u kojem radim, koji nije sveučilište da budemo profesori pa da ulovimo si plaću pa da nas studenti slušaju, nego ajmo akreditirati jedan centar u kojem ćemo sa tadašnjom prorektoricom Riječkog sveučilišta, sa županom Primorsko-goranske županije, sa svim akterima napraviti jedan centar u kojem ćemo razmišljati o tome. I to nam je uspjelo. Snježana Prijica Marži je i dan danas rektor Riječkog sveučilišta i mi imamo taj centar akreditiran. I ubrzo kreće i poslije diplomski i doktorski studij. Tu su nam prijatelji sa cijela svijeta, uključivo i Beogradski fakultet, Novi Sad nam je partner, ETH, Cirih, svi uobičajeni, ali šta je sljedeće? Moj je uvjet bio da se tog projekta hvatam, a da ne projektiram. Meni se ne da više projektirati, dovoljno sam projektirao. 30 godina projektiram, odlučio sam 5 godina se posvetiti kuriranju, pisanju i stvaranju neke arhitekture koje u umjetničkom svijetu postoji jako dugo, ali u arhitekturi još nije. Da stvaram priče u arhitekturi koje onda mogu rezultirati različitim rezultatima, ajmo tako reći, i zgradama, i knjigama, i filmovima, i narativima, i ko zna čime ne. I to je ta zgrada Eksport drva, koja je u super stanju, u puno boljem stanju nego vaša ova zgrada, i rekli smo, unutra idemo puniti programe, idemo raditi što više stvari. To je ogromno, država nam daje taj prostor, to nam je isto bilo važno, da prostor ne bude u vlasništvu grada, da bude teško ispregovarati, da ispregovarate između HDZ-a i SDP-a, da ispregovarate između svih strana, jer je sukob najlakše stvoriti. To mi se ne da. Žviždat, popit pivicu i otići doma, to može svako.
Spojiti ljude može rijetko ko. I to je ona predivna mogućnost koja vam se ostvari kad imate ovakav projekt. EASA, studentski, ajmo reći, kako se to kaže, European Architectural Student Assembly. To je međunarodno udruženje koje spaja sve studente i to su studenti koji su zapravo bili neka vrsta savršenog testa, da dokažemo svima da to može. Jer studentima 500 njih nije problem spavati u tom prostoru, raditi u tom prostoru. I ljudi su na jednom u Rijeci shvatili da je moguće. A zapravo su im došli ljudi iz Marseja, iz ovoga, iz Novog Sada, od bilo kud i rekli pa da, uđimo unutra. Savršen eksperiment, jednostavan, u kojem već 18. shvaćate da je moguće to. Sad idemo dalje. Prije nego što opišem cijeli projekt, vratit ću se još na vrlo osobne teme. Kao što vidite, to je vrlo osoban projekt. Nije samo moj, ali pokušaj i kad ste kustos i kad ste lider nekog projekta, dobro je krenuti od sebe. Razgolit se, otvorit se, da bi vas drugi razumjeli i onda početi slušati sve ljude oko sebe. Ali krenuti ipak od sebe. I to od svojih frustracija. To je ono što bi volio da ljudi shvate. Tek kada probleme riješiš svoje sa drugima, počinješ biti uspješan. To je rekao Andy Warhol i David Bowie, a ne ja. Uspješan. Znači, use your faults, use your defects, then you're gonna be a star. To je poznata rečenica, koja je danas vrlo osjetljiva. Sad, frustracija broj 1. Ovo je šta? Venecijanski bijenale 1980. Strada Novissima. Najveći po meni uspjeh svjetske arhitekture. Za neke početak kraja. Kad ljudi me žele vrijeđati, moj dobar prijatelj Maroje Mrduljaš, koji je s nama i napisao knjigu, on kad me želi vrijeđati kaže idi ti si postmodernist. Ja kažem da, hvala ti na komplimentu. U Hrvatskoj još uvijek morate biti modernist da bi vas shvatili. Znači ja sam postmodernist. Ja dolazim s mojim tatom, koji je arhitekt, meni je i stric i nono su bili arhitekti. I kao što vidite, ja ulazim u Veneciju 1980. koja je zapravo jedna čudna arhitektura. To je hrpa nekih paviljona, to je hrpa instalacija, nešto danas jako normalno, nešto danas kao dio potpunog mainstreama. Evo ga i Gamba, živio Gamba, ovo su prijatelji iz Zagreba. Uđi unutra, pričam i ti si bio dio toga. I sada, moj tata, kao pravi modernist, uđe unutra i kaže, užas, ovo je kraj svijeta. A ja onako, znate, iako prvi razred srednje škole je uvijek malo prgav, ja kažem, tata, ovo je super. Pa ovo je konačno prava arhitektura. Ono što ti radiš je bullshit. Ovo je arhitektura. Naravno, istina je negdje između, ali taj tren ulaska u tvornicu konopa, Cordillere, šta je u Arsenalima, je bio meni wow, prvi blow mind u arhitekturi. Frustracija broj 2. Na fakultetu isto smo školovani na modernističkom zoniranju grada. Svi to znamo i danas većina urbanizma Europe još uvijek trpi bolno zoniranje, namjene, stambeno, poslovno. Šta je ovo tu? Najbolje je reći kultura, zato jer može biti bilo šta. Ovaj prostor vam dokazuje da namjena površina je potpuno besmislena. Ja to već govorim 30 godina, ali nikako da me shvate. Sada, ovo je knjiga Reinera Benama, jednog od najpametnijih teoretičara, koji piše o 4 ekologije. LA ne možete čitati kao grad. Kevin Lynch, ulica, bullshit potpuni. On meni otvara glavu na faksu. Vidiš, grad se može čitati poput ekologije, poput neke prirode. I tada meni kažu, i na doktoratu su mi rekli, ovo nije znanstveni pristup. To je frustracija broj 2. A za mene je ovo itekako znanstveni pristup. I morao sam izbrisati neke i fus note i tako dalje. Sada, ovo broj 3 nije frustracija, nego dokaz da imam pravo. Ja učim uvijek od pametnijih i od boljih. Newton je rekao da sve što zna je zahvaljujući onima divovima na čijim je leđima stajao.
Tko je ovo tu? Jel znate možda? To je jedna izložba iz Beča u Kunsthistorische muzeju koju je kurirao Wes Anderson. I to je meni bilo ono wow. Znači, to nema nikakve povijesti umjetnosti. Svi artefakti su birani van povijesti umjetnosti, van kronologije, van tipologije, van umjetničkog izrečaja, nego po bojama, po temama, po materijalu, crvena soba, rubinska soba, zelena, drvena, po temama da li su djeca na slici. I on vas vodi kroz svoju priču, Wes Andersonovsku priču, koja nije priča povijesti umjetnosti. I tad sam rekao, ovo je sigurno dokaz da bi mogli u sklopu Europske prijestolnice kulture napraviti jedan spoj svega ovoga tu. I na koncu su mi rekli, kad sam pričao o tome, IDIS to nije izložba povijesti umjetnosti. Znači, kao što vidite, užas, ovo nije arhitektura, frustracija broj 1, broj 2, ovo nije znanstveni pristup i ovo nije izložba povijesti umjetnosti. To vam je to. Fiume fantastika, izložba i venecijanski bijenale. Sad, šta to zbilja na kraju je? Ovo je eksport drvo, ta jedna velika hala, s desne strane vidimo izložbu koju je isto i postavio Dinko Peračić sa molekulom, tu je i Gamba imao izložbu, znači mjesto koje smo koristili dugo vremena i tu vidite tu našu stradu novisimu. Svaka povezanost sa Venecijom je direktna skroz. I isto tako tu je knjiga koju su Maroje Mrduljaš i Vedran Mimica, moja dva partnera u razmišljanju. Maroje koji savršeno piše, Mimice koji savršeno luči bitno od nebitnoga i ja koji imam neke ponekad nespojive, ali ponekad dosta spojive teze. I nas troje pišemo određene tekstove koje smo zapravo gradili kroz to vrijeme. Također, sa timom ljudi koji ćete sada vidjeti, 5 godina gradimo izložbu, gradimo knjigu i Venecijansko bijenale kao projekt. I zapravo tu kad vidimo Idu Križaj, Janu Horvat, Davora Miškovića, Moranu Matković, Renata Stankovića, Maša Poljanec, Ivan Dorotić i Leo Kirinčić. To su sve povjesničari umjetnosti, kulturolozi, dizajneri, arhitekti. Ovo je tim koji me je trpio dugo vremena. Sad im je došlo preko glave, ali vidit ćemo, valjda ćemo se ponovo sljubiti. To vam je tako, frustracija projekta rađa puno puta i nepredvidive odnose i to je naš paviljon. Ono što smo htjeli reći, da ne duljimo, znači nama nije cilj revitalizirati arhitektonski kuću. To znamo kako se radi. Nama je cilj ispričati nove priče. Nama je cilj da vjerujemo u nešto i da uvjerimo ljude oko sebe da je moguće učiti na nekim stvarima, ali da kao projekciju za jako blisku budućnost i za stvarnost koja je pored nas. I šta mi radimo? Vraćamo se na tlocrt. Ovo je prvi dijagram gdje smo zapravo skužili da tih 30-ak priča koje smo smislili temeljem slika, nacrta, priče od moje none, priče od Marojeve none, priče od ljudi, priče iz knjiga, priče iz znanstvenog kruga, priče iz čomićo ti, kako u Rijeci se kaže. Znači sve smo to skupili na jednu hrpu, spojili u jedan i zapravo počeli tražiti kako se može hodanjem kroz taj prostor učiti i spajati možda neke nespojive odnose. I tu se vidi taj dijagram gdje smo odmah shvatili da je zapravo potrebno napraviti stradu, da je potrebno napraviti 10-ak paviljona gdje će svaki pričati o nekoj svojoj temi, gdje će knjiga i ovo se spojiti u jedno tijelo. U to doba nismo još napisali knjigu, nego smo rekli ajde da nam izložba bude test, da imamo vođene ture. Tu je isto tako super nam došao COVID, jer po COVID-u smo vodili male grupe svaki dan, 1 na 1 i 6 mjeseci dovršavali ovu knjigu. Dobili smo još na vremenu. I kao što vidite, to je ta izložba, to je taj prostor. Recite. Ja sam mislio da ste pukli. da je. Ok. Ma dobro, sve je ok.
Da, super. Ma dobro je malo stati. Evo pa mogu i vode malo piti. Nisam shvatio šta je htjeli reći, ali dobro. Da, kao što vidite, to je taj prostor, to su ti odnosi, to je ta cesta, tu su ti paviljoni kroz kojih se prolazi i tu je taj naš pješački prelaz, kao što vidite ponovno astronauti. I tu smo šta? Odlučili da Fiume Fantastiku tretiramo kroz 10 univerzalnih tema. Savjetnik za ovu izložbu nam je bio Dejan Suđić, poznati arhitekt iz Londona, porijeklom iz Crne Gore, koji je bio i Venecijanskog bijenala kustos negdje 2000 i neke urednik Domusa, i ta njegova inteligencija je bila presudna da raščisti ovaj moj nered i da zapravo fokusiramo se na granice, na infrastrukturu, na mrežu, na grad, na palače, zajedničko tlo i fantastične zone. Znači, svaki paviljon je oblikovan vrlo specifično, svaki paviljon prezentira jedan od fenomena grada sa određenim prilozima, prvenstveno grafičkim, sa maketama. Tako smo napravili granicu, kao što vidite izgleda poput Donald Trumpove granice na Meksiku. Infrastruktura je od cigle, mreže su od kontejnera, kao što vidite ništa nije oblikovano, sve je zapravo nekom metodom ready-made-a oblikovano. Tu je kino u kojem je Igor Bezinović snimio film o brojnim personama u Rijeci. Ovdje su palače, gdje smo od 4, jedne barokne, jedne moderne i jedne super moderne zgrade napravili jednu novu palaču. Ližer ili dokolica, zajedničko tlo, gdje vidite kamenja, ona ista kamenja koja su otkopavana, sad pretvaraju se u paviljon. Paviljon grad, gdje smo napravili video igricu koja vas vodi kroz riječki stari grad. Spomenici koju je kurirao Luca Scansi, Politecnico di Milano, i fantastične zone. Znači vidite, svaki paviljon vrlo specifičan i šetnjama i vođenjem kroz ture smo dorađivali knjigu. Ovdje vidite Beatlese, ja sam ovaj drugi, u originalu mislim da je to Lennon ili neko, uglavnom to je ono kad njih 4 prelaze preko ovih zebre, to je taj tim koji me je trpio cijelo vrijeme i to je ta knjiga. I sad tu knjigu ćemo ubrzo i otvoriti i tu je ova 2 primjerka, su jedan za arhitektonski faks, drugi za Europsku prijestolnicu kulture. I kao što vidite, ona se sastoji od niza tekstova, poglavlja koja vas vodi kroz tu izložbu i kroz ovu i priča o tom gradu. Na kraju te izložbe je fantastična zona. Fantastična zona je jedan narativ kojeg smo zapravo radili 5 godina, isto, koji govori o tom nekom metaprostoru, o metaversu, kako mi shvaćamo prostor. Vidite ovo tu, jer znate šta je? Ovo je mobilni bunker talijanski koji je išao po gradu Rijeci. Di je trebalo rata, di je trebalo sukob, oni bi ga nosili. On je godinama služio za zaštitu tvornice Torpedo i Hartera, da ne bi neko provaljivao u tvornicu, ali je zapravo granica koja se miče, zaštita koja se miče, možda i nasilje koje se miče, eksces koji se miče, koji zapravo ljudi danas ni ne znaju šta je. I mi smo zapravo taj bunker pretvorili u utočište za pojedinca. Stavili ga na jedan naš plavu pozadinu. U to doba već svi znamo da plave i zelene pozadine su pozadine u kojem se snimate i pretvarate u neki drugi prostor, i fantastične zone preko jedne aplikacije na mobitelu omogućile da zapravo ljudi sebe doživljavaju u nekom potpunom metaversu. Ono što već Mark Zuckerberg ima, samo čeka pravu priliku da napravi. I onda smo od Hartere, tvornice papira, napravili našu novu meta
tvornicu koja je kompletno izmodelirana. Svaki model je skeniran i napravljen, rastavljen u komade. Tvornicu Torpedo, temelje autentičnih nacrta, pretvorili u našu meta torpedo tvornicu i tvornicu INA, koja vidite ima i naftu, ima i stanovanje, pretvorili u meta INU i vidite, ovdje je kustos tog paviljona, moja malenkost, importiran u taj prostor. Svaki tko je bio na izložbi dobije je mailom svoju sliku u tom meta prostoru. Sada, taj prostor 2020. na 2021. pretvara se u jednu scenografiju. Bunker odlazi u Italiju, bunker odlazi u Veneciju. Za jedan bunker to je vjerojatno najveći uspjeh. Zamislite da može pričati sa drugim bunkerima i kaže ja sam na venecijanskom bijenalu. On odlazi u Veneciju gdje mi skeniramo cirka 50-ak tih ostataka rijeke. Testiramo neke elemente iz brodogradilišta sa granice i kao što vidite radimo jednu zbirku elemenata koji zapravo su neka vrsta elemenata za građenje nove arhitekture. Ovdje vidimo prilog gdje ga vozimo već u Veneciju. Vidimo taj paviljon koji se sastoji od 4 elementa, od olupine broda, jednog krova koja je rađena iz staklo plastike i bunkera, koji su zapravo sklopljeni kao jedan random kolaž kojeg možete i na web sajtu vi sami sebi slagati. I ovo je znači web sajt ko otiđite na Togetherness i možete složiti jednu svoju vrlo jednostavnu metaverse aplikaciju. No, nas je interesiralo ne to imati samo u metaversu, nego i u stvarnosti. I dolazimo do jednog dosta fizički zahtjevnog trenutka kada gradimo te elemente. Krov, i ovdje vidimo sliku iz Venecijanskog bijenala, gdje zapravo brišemo granicu između stvarnog i nestvarnog, prirodnog i umjetnog, smišljenog i nepromišljenog, između znanstvenog i zanesenog i stvaramo jednu kompoziciju koja po meni ipak je arhitektura. Bunker potpuno poprima neki drugi značaj, on više nije agresija, on je zapravo utočište i stup koji nosi taj paviljon. Mislim da razumijete taj odnos između unutarnjeg i vanjskog, prozirnog i neprozirnog. Sve ono što arhitektura u biti jest, to je i dalje na ovom paviljonu. Za kraj pokazat ću vam jedan video. Ovo smo svi mi unutra, gdje kao što vidite tih glava više nema za one koji su vani, nego za one samo koji su unutra. I Jana Horvat, kao jedna od najmlađih autora ovog paviljona, snimila je ovaj video za kraj.
Hvala gospodinu Turato. Ja bih htela da vidim da li ima nekih pitanja. Ima li pitanja? Da se slegnu utisci, pa dobro, posle ovoga definitivno treba, da. Naravno. Ja bih evo za kraj htjela da se zahvalim i gospodinu Milenkoviću i gospodinu Turatu, ali i svima vama koji ste bili deo ovog uvodnog panela i podsjetila na to da konferencija Legati arhitekture traje i 7. i 8. septembra. U naredna 2 dana biće po 2 panela, jedan od 16 i drugi od 18 časova na istoj ovoj lokaciji u radionici u Distriktu. Svaki panel imaće svoju temu, a u pitanju su pomenutih 5 središta kulture Novog Sada, centar i kulturne stanice, Almaški kraj, Podgrežje, Petrovaradinske tvrđave i Distrikt. Hvala još jednom i nadam se da se vidimo i u naredna 2 dana.